Ndabasuje mwese mukomeje gutega amatwi uruziga 250. Nje basuza nk'ibisanzwe ndi Fabrice Muranayo. Icyo tubasaba ni ukujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru yacu ku gihe. Uyu munsi amakuru yacu n'umunyemerere tuyere hano mu Rwanda tuyahere kuri iyi nkuru ivugwa kuri Retired James Kabarebe. Uyu nguyu akaba yarakoresheje inama ku munsi w'ejo yari yahuje we ari we uyiyoboye ndetse n'abandi bagize imitwe ya politike yemewe hano mu Rwanda. Retired James Kabarebe yagarutse ku bihano bikomeje gufatirwa u Rwanda muri iyi minsi ndetse n'ibi bihugu bigiye gufatira ibindi ibihano ngo kandi nyamara ari byo bikora amabara, ndetse anagaruka ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Ahera kera ku mutwe wa M23 ugitangira kugezana n'ubu ngubu ikibazo cya M23 kikiriho na n'ubu kitarakemuka, kandi imiryango mpuzamahanga yitwa ko ihari irebera ntihagire ikintu na kimwe ikora. Umutwe wa M23 yagarutse ko hari igihe bigize gukora amasezerano, umutwe wa M23 uvanga n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo abari barimo batangira kwicwa, ndetse anagaruka ku kibazo cy'imipaka yahuza ahantu hahoze ari mu Rwanda hatwawe bitewe n'uko ari abazungu babiteye bagakata imipaka bikarangira hagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gice yavuze ni igice bita Masisi ndetse na Rucuro. Ibyo bice byose bikaba byarahoze ari mu Rwanda, ndetse ibi ngo byaje no gushimangirwa na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, avuga yuko hari ibice by'u Rwanda byinshi byagiye bitwarwa bijya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bijyana n'ikindi gice cyo mu Rwanda cyagiye muri Uganda cyitwa Gisoro. Iki nacyo cyahoze ari mu Rwanda. Ibi bice rero bikaba birimo abaturage benshi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, benshi bakaba barimo barahohoterwa bitewe n'uko ngo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ari byo bahereye kera bazira, ariko nyamara kugeza n'ubu iki kibazo kikaba kigihari, bakabahohotera babirukana bababwira ngo basubire mu gihugu cy'u Rwanda, kandi nyamara ibi bice barimo byahoze ari mu gihugu cy'u Rwanda bakazira yuko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, kandi nyamara ubutaka bariho batabubasubiza. Nibyo bigaragara yuko bishobora nako byo kuba byaratumye M23 yaravutse, kandi nyamara M23 nta muntu n'umwe ushaka kuyumva. Imiryango mpuzamahanga ishyira imbaraga nyinshi mu kurwanya umutwe wa M23. Ntihagire Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntihagire umuntu n'umwe uyikoraho ngo abe yanayisaba ko yakemura ikibazo cya M23, ahubwo ngo ibindi bihugu bigiye gufatira ibindi bihugu ibihano, kandi nyamara bareba ukuri aho kuri, ndetse bakajya banavuga bareba FDLR yakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ntihagire umuntu n'umwe uyivuga, kandi nyamara bakareba umutwe wa M23 birengagije umutwe wa FDLR washyize ukoze amahano bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nyamara ntihagire umuntu n'umwe uyivuga cyangwa se ngo kino kibazo cya FDLR bakivugeho, kandi nyamara bakireba bakibona bakajya kwitsa kuri M23 gusa. Ndetse anagaruka uburyo ki SADC zirangabo zo muri DRC zaje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23, ndetse agafatanya na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibindi bihugu byaje gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23, byose bikajya kwica abaturage bari kurwanira uburenganzira bwabo. Ubwo ngubwo birumvikana ko abo yavugaga ari umutwe wa M23. Ndetse anavuga yuko ngo Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bagiye bakagira umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse bakazana n'ibikoresho hafi y'umupaka w'u Rwanda ngo bakarebesha ibitwaro mu gihugu cy'u Rwanda bashaka kurasa igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose ntihagire igihugu na kimwe cyangwa se ntihagire umuryango mpuzamahanga ubivugaho, ahubwo bakaza bakita ku ngamba z'ubwirinzi igihugu cy'u Rwanda cyashizeho, ntihagire umuntu n'umwe ubivugaho. Ibi byose nibyo Retired James Kabarebe yakomeje agarukaho avuga ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no kuri imiryango mpuzamahanga itajya ifatira ibihano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibi bihugu bikora ibintu nk'ibi ngibi, kandi nyamara bakaza bibanda ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23. Ibi nibyo Retired James Kabarebe yakomeje kugaragaza avuga yuko bitari bikwiye, ndetse anavuga yuko ibihugu bigiye gufatira ibindi bihugu sanction ari byo byagakwiye kuba sanctioned, ari byo byagakwiye guhanwa bitewe n'ibyo bimaze iminsi bikora ndetse n'ibyo byica, kuko ngo ibintu byose bakora baba bakurikiye inyungu zabo bwite, ntago bareba uburenganzira bw'abaturage. Mu yandi makuru tuvuye ku jambo Retired James Kabarebe yagejeje ku bari bitabiriye imitwe ya politike yemewe hano mu Rwanda, ni munyemerere amakuru yacu tuyakomereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje intambara na n'ubu ngubu, kuko ubu ngubu tuvugana M23 ikaba ikomeje kugenzura uduce tugiye dutandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu intambara ikaba ikomereje mu gace ka Ovira. Ibi biri kuba nyuma yuko umutwe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi bari bamaze iminsi
bategura igitero karabutaka cyo kuza kugaba ku mutwe wa M23. Gusa ubu tuvugana umutwe wa M23 ukomeje kotsa igitutu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse hari n'uduce M23 yanze gufata cyishemo FDLR, gusa babaguteye hagati n'ubu ngubu bakaba bakirimo. Gusa abantu benshi bari kwibaza ko bano bantu nibaramuka bishwe n'inzara ariho bazashobasha kuvamo, bitewe nuko uduce twose twabagemurira ibiryo cyangwa se hose bamaze kuhafata bakaba barabagoteye hagati, bikaba bategerejwe yuko bashobora kuzabafatira hagati. Mu yandi makuru y'imikino, ikipe ya Rayon Sport ikaba yarakinnye n'ikipe ya Gorilla Football Club. Iyi akaba ari ikipe ya Haji Yusuf Mudaheranwa, bikaba byarakinije ejo kuri Kigali Play Stadium, birangira ari ibitego 2-2. Birumvikana yuko rero hazaba match ya retour yo kwishyura, akaba ari umukino rero w'igikombe cy'amahoro bari gushakamo ikipe izatwara igikombe. Birumvikana ko ikipe ya Sport akomejemo kuba pressure ya danger, bitewe nuko ikipe ya Sport imaze imikino 2 idatsinda, by'umwihariko muri champion ishize ntabwo yigize itsinda, dore ko yanganyije n'ikipe y'Amagaju igitego 1-1. None n'ubu ngubu ikaba inganyije n'ikipe ya Gorilla Football Club, ikipe yahoze perezida wayo yahoze ayobora ikipe ya Sport ariwe Haji Yusuf Mudaheranwa, akaba ndetse na perezida wa Ligue. Ikipe ya APR nayo gakoza nkuru za Charles Kenisi araza gukina n'ikipe ya APR kuri uyu munsi, aho baza gukina kuri Kigali Play Stadium ku isaha 9, aho gakoza nkuru za Charles akomeje gutirana amagambo na Colonel Richard Karasira, cyangwa se akomeje gutirana amagambo sori na General na Rusanganwa Deo, akaba ari umuyobozi w'ikipe ya APR. Bakaba ari kuvuga yuko ashaka gutsinda ikipe ya APR Football Club kuri uyu munsi, dore ko ari bukine muri match y'igikombe cy'amahoro. Yavuze yuko agomba gukuramo ikipe ya APR, anamwibutsa ko ubushize match y'ubushize ari mu gikombe cy'ubushize cy'amahoro ariwe yamukuyemo mu irushanwa rya Peace Cup. Rero uwo bistaga kuzamuruza Charles Kenisi yavuze ko agiye gukuraho ikipe ya APR muri irushanwa, akaba yakomeza agatwara n'iki gikombe. Reka tubihange amaso. Ngayo makuru nari mbazaniye, nge na Fabrice Mananda ndabashimira.